sa miu kuita waipuru ko tokoni pare ni ia o Tonga ni ko kore pe tal kamata tapu mo tamata hala o ope tulou mo benyangana mo hotel Puataukanave tapu mo hau e kuonga hono no king siao si tupowono tapu mo kuini laulo taha o fonua tapu mo ha maafu tapu pe mo mua baka o e fiasi honoua o e auhi Vava'u Festival Heilala o e wase wasa Samiu kuitawai pulu ko tokon paremia o e fonua la pota pe mo foto tu pe mua ke huluki atu hokuoko ka i he tala whakatapu ne whai ane awhina ane uhu kai ata mo ki maua ke whai atu hana whakatawama ai whatongi ani ko kore peke kamata aki ha tau lotu pia kou whaafei ai whai te kaupule o siasi ingilani Malia Salome Latu kene kataki o kamata aki ha tau lotu pia kahilia e whakahoko atu ai lea tali e he pule o e takumamata a Vava'u e le moto whakaosi pia te tau tau hoko atu malo I waka i tamai ngoi halo kamera mali e maoni oni. E o tua mak mo tai ngata. Ko o tua fiona ke a fio i e tau kakapapau. Ko o tua fiona e universi o maui ai. Ko o tua fiona o maoni oni, te maoni oni, ta maoni oni. O mau kaptaya ke a fiona. Ko ia ko tau I hao ai a fiona o mau la de monu ai ai mama wa mo ui am kakai tuanga ngaia e mau ie ke tu la ko eni wa malo atu ke a fio ko ie pula ia ke o fie whanongo ie mau lotu Io, come ko me vai pe ak ma dolu. Ak hoi bua mai o finalo. Ya tek ma dolu, ke ma tap. Mo ui, viene afio. E tamai o tua. O glaya ke ho fa ko aki. Ie me a ku ma kore. E atotonu ke mau. Wai ko ke te mandon no Lahi ho alofa o fa more ia mandolu ke nga himea o mau mana vai ki ai o mau loto e tamai fai mana va a fe ta la mai ki o kakai ke mau ma loto a fea a loto fa vai Paloto, o tui, mo whalala ke a fiona. La mani e maoni on. Alo pa tataki. Mai. Ai hinga nga maui e. Pata anga ko e. Ko uhi be. Ko tataki. Ai pot nga ue tak mamat. Mo pura we beba. Mo komiti. Vava'u Heilala Festival e poko eni. Mau matangi aki apia na ua na ke kufu poponga. Kake alo pamayo tataki.
Ai potla we ko en pona uki ke pai ono langa hak. Ai whana mo i hakatupu o whanua. Ai whakatupu maoni ai a Fiona. O mau kore ki o a Fiona mai. Ke hako ai pōko eni ko pō. Ke mau whanua mau loto o i fia. I mau lave i loi. Lavenga monu i whakatupu maoni ai a Fiona. Whawhetai e. Koe mau rea pe pōko eni. Mau whawhetai atu he mea kotoa. Whakaivia mai, ai komiti mai kaunga awe ponau, pai hono, langa hake ai whatongia ko eni e pōko eni, hapai atu ke a Fiona, pai mai nei langina, hono pai tāwhe kina kina tolu, tamai o tua e o mau hapai atu, mau lotu ia e pōko eni, mau hapai atu, ai whakalangi langi, oi kātoanga ko eni, ka koe tokon pare mia, o Tonga, Sami Waipuru, Sami Kuika Waipuru. Tamai, whakaiwiange ia, koe uhia koe whakakoe, fua whatongia, kai koe ki whatongia, ka koe whatongia, ma whatukituk, ahono tataki, kakai o whanua, mau fia e mau kau whakaha i e tōko eni. Pai tāko e ki nānge, tamai o e kini. Mai e o ma kai ke ngā lok mau hapai atu. Ai tāhine whakakonga pure anga o wawa. Laupua, pāhulu. Te po, li he pōko eni. Mau hapai atu ia ke a Fiona, mo fua whatongi a ko ke ui ai ai pae ko eni. Ke ni hoko ai whatongia ma māwhako e ni kohono. Tokanga e kina, mohono, tata ofi, ai hako tupu e whanua, ko uhia, ko ngāhi, whaihala. Tamai o tua, ko whakalahi ange, ai whakahoko whatongia, mo ilo mea, ki kaunangai. Tamai o tua, kai ke ngā lok mau hapai atu, au tolu kotoa pe, hou e ki o whanua, nā whakahoko, mo nā tataki hoka kai ke mau kei noko mau luta ai ke i e melino o hoi fua mai kai o whina alo ke mau whai i e whanua whakawho whakakau Palataisi ko eni o wala. O omti mau tolu ke mau noko i e whanua whakawho whako eni melino te opo whani pea ke mau whai taha ta ke mau fia. E tamai o tua, koe mau lotu ia ako mau, tatapati ki a Fiona i e pōko eni. Mau kore ke a Fiona e tamai, ai kau, taki lotu kotoa te, nā tolu kau whakaurunga tonga, mau kau whataha, ki hono talaki mo hono tu whaki ai o ngongore rei ai a Fiona. A te tau lalo mai, whakaivia mo ke whakakakato mai. Tamai e o mau lotu mo hapai at ke a Fiona, kakai, oi whonuani. Mau hapai at ke a Fiona, o kai te aha mau malu, ko mau malu i te ai a Fiona, i o ko mau tau i te, ai a Fiona, ke tau i ki mau tolu e mau nofo whai i e wahe whanua whaavo o whako eni. Mau lotu ia i e pōko eni tamai, ka whahoko a ngāhi whatongia o e pōko eni, a ngāhi kare eni o e whanau, a ngāhi whine mui o nau kāu mai i ki he. Ka toanga e pōko eni, mau whawhetai, ke koe whakatupu maami oni ai a Fiona. Mo ke o mai, ke mau fia ai, mo whakalahi o nau ngāhi tareni ti, mau ai loto lahi, o hua te mou, o hua te mou whakalai vai he koe eki, o funei waka peke tataki ai whatongia o e pōko eni. Ai kau hiwa, mau kore ke a Fiona o tua, walahi mai, hona ule o ke mau hare o rei. Ko uhi a ko whatongia ko eni, pia mau hiki a wawa, ke a Fiona, ko moani pe ai lau moe, pākahua, ke toka ngai, ai ke kau ono tātaha, na atoa wawa. Tamai o tua ko mau fia, mau ilogu ke a fio ho mau loto ngā, whari ho mau tataki, pe aua nā ke situa, ho fofo ngā mea tek mau tolu, ka ke kei alo ofa pe, o taki whanonga, eiki waka i he pōko eni. Nā tolu katoa pe,
mau kau whakaha i e pōko eni. Hiki atu e maulotu ke ahawhiona, aloa whamai o tari, ai lotu mai hua whai hakeni, whanga ke tautapani ho wapa monu ia ka ho alo o sisu kalaisi ka ko mau whakamo uhi. Whamalo Lahi ki he Saitekau Maria Salome Latu, ko uhi ko lotu lelei ko kamata aki a e Fiafini. Ko lea tari ka taki e whakahoko atu ia e he taha o kau tarai kita e takamamata. Whakahoko atu ia e Anthony Koka, pea te utuara e whai mamari e koe ni ke whai a lea tari malo. Tomak mati, kopi atau Tonga. Ada fatak makai ki fakang lang ko di poni. Amalo dia koe, tukun paremia. Sami kita vai pulo ki tai lele angai. Pafe ko ni ke me amai ki Vava'u Heilala wafa Halaevalu. Ate fatap makehe ki whaiwhekau ia Maria Lise Latu whaiwhekau koe sa Singlani malo e tataki whalau mari e Fiafini. Ate fatap makehe ki kau whamau e poni ka te whakawatita malo e poesia ngawe lahi mo ngawe mahoinga o kutunga kia moto he Fiafini. Atpe mo e whatambaki ke komiti koni komiti takamata Vava'u Pamarat ka moto. At mo e whatambaki ke kau sponsor malo mo malani mamai kita ngai whakata malawai whahako ai po kampuni Fiafini. Oku ye tai rei foki ki kau fini mu hoi fua Vava'u na kau mai ki he te ai ko ni Miss Vava'u wafa malo lo totoa ngawe lahi aho ne ua tawa mai ki ai atai be pamalo maki ka motou kainga kotoa Vava'u malo e pou mai ki puka magani a Vava'u. Ko tauni o ku katoanga iai ai ke Heilala ne tau e whani ma talu hono fotu e tahi wa fitu hiwa. Ngai tau lahi mau mos mea ipe ne tau lahi ne whahoko mai pe ai ke Heilala ki Vava'u. Aku whamalo o mo tu whataha ke malawa ke te whahoko ai katoanga koe ni i Vava'u. Malo e pou ngai lahi. Ata be tai rei a moto goni u mo mea mai ope te visone ka pefo ke ritio malo mo mea mai ke tau kau whakata aho no hono ua ke tau whiaui pa ko whamalo ki Vava'u lahi Lolo Halaevalu mo popo lahi ke malawa ke whahoko ka kokama koe ni atut ngai takomata ka pefo ke kau taha takomata Vava'u malo lahi ki te whaloloa, te ngata i lewa e, ka koe ofa bege mo maua te au whiwhia boni, tu a whatu malo. Mo ka take o paspasi mai, ai taha e kau tare kita, ai pot ngau e tak mamata, Anthony Koka, koe lama ia e tau lea tartari ke e Fiafini. E whawhalangi pia pehe ke matanga, koe e Fiafini o piaia e te auhi e ua. Uluaki o te auhi ko Island Creation, te koe wā ko te auhi tawalunga. Tupe mua ke toe whawheloaki atu. Ai sea o kau whamau pe pehe ke o ātita, ai aku na wiheni ke whakakakato ai whatongia, na ai whakahoko ane pō, te aptau toe iheni ke mok nau tolu he pōni. Ko sea o kau whamau,
Suli, Senior Magistrate, ko eiki whamā polisi o waha whanua Vava'u pia moi o niwa, I he tawe ni e taha moi konga. Nā ne hoko ko whamā polisi maalunga, tālu me he ahua ke Sanuari wa awhe wanoa, ko e tāmua te whito e le ngāwe, ke hoko, ke ono kumi o whamā tonu I he ware taha, aki ai ne whakahoko hono lele I taha. Mo paspasi mai, ai sea ka whamau mislo pua ta hulu suli. Ko ongo a tita. Uluaki, ko e pule o e whale paanga, ai whakawhata maasana, mista lauti se iloa ki tau. Mo paspasi mai, lauti se iloa ki tau. Ko e atita hanoa, ko e pule polisi, ai waha whanua Vava'u, mista ariwheleti takataka. Mo paspasi mai. Malo. Te uoko atai pegi ono whawhi loa kia te kau whamau, o kamanaki ke nau whamau I e ulaki whiauhi o e whiawhini, aia ko e Island Creation. Introducing to you all the judges for this evening's first judging event, which is the temporary Island Creation. Ko e ulaki whamau, Mr. Tonga Tuyano. Ko Tonga Tuyano, ko e officer in charge, Ministries of Fisheries here in Vava'u. Ko e pule ia o e tautai I Vava'u ni. Whamau hono wa, Mrs. Elieta Sapate Afeaki Toke. Sapate attended Tonga High School. She graduated with a bachelor degree from the University of the South Pacific, SOA Fiji. She is a widow who has lost her spouse a few years ago due to his death, Mr. Bruno Toke. Sapate is a former officer in charge of the Ministry of Tourism, Vava'u. She once taught at Marist High School, SOA Fiji. She also has a diplomatic mission with the Embassy of the Republic of China. Sapate is now the project co-tutor, U.S. Department State Australian Guide. She is the current chairperson of the Langafonua Vava'u, Fefine Vava'u Women Development Program. She is a member of the Vava'u Breast Cancer Committee. Her hobbies are arts and designing, new creations, handicrafts, music, and dancing. Sapate is always willing to provide service. Kataki ka mo paspasi mai a Sapate Toke. Ko e whakamau whakaosi, ko Mr. Taukolo Mahe. Ko Taukolo, ko e whaiako tutuku, I he ako maolunga o Vava'u, pea okune whaiako Lolo Tonga, I he kolisi sangato petelo sanele. Pea ko Taukolo na eu I he konferenisi koe ni asiasi o Tonga na I tok whakahoko, ke ne hoko ko e ofisa ako maolunga I he Anastasius College asiasi o Tonga, ke kamata ngā ue ki ai I siulai o e tauni. Ka taki ka tau toe paspasi mai a Taukolo Mahe. Ko e whiauhi uwaki o e whiawhini, ko e whiauhi a te unga whawhanua ka e ngāhui pe me he lau niu, pe ko lau niu. This category of island creation is always the best in every Heilala festival, because not only it showcases the level of creativity of the attire and the talent of local designers, it also shows the confidence of each contestant gearing this magnificent creation. The point of island creation is to promote our very own cultural activities and uniqueness, not about the beauty and who wears the most of it. Tonight's contestants will be judged on poise, elegance, creativity, and suitability of the contemporary island creation.
The award for Island Creation is sponsored by the Universal Clinic and Pharmacy, ANA retailer store in Kalapu Laione o Neiafu. Kataki katau paspasi mai ai kau sponsor o uraki Vava'u i e fiafini ai ako e teunga whafonua ngauhi mei he lau niu. I he whainga maari e koe ni o ko tuko ia ki he kau whaiva ai kulupu tau tupu siasue siriana o lei matua funga sayone ke nau whakahoko mai aki foi whaiva whakameite pea kou kore atu ki he kau whinemui ka taki ke moulawa mai pehe Stacy koe ni i stepu ke moulawa mai ki mui ki he ke teu teu Lolo Tonga e whaiva ai kulupu koe ni ke teu teu ki he urak Vava'u ka taki moulawa mai pehe ngau aki mai pehe stepu koe ni whamolimoni. Mo paspasi mai e tau whanau. Paspasi mai o taritari ai kuluk tau tupu funga sai o ne mele matua, pea mo e nau whame i te uaki ki e fiafini.
whaiva whaoka koe ni. Malo. Malo e whaiva whanau pia malo e whakapale. Ko tui mako e whanau koe ni na nau mohe a tata pe loki a koe a honi hiri ai whaiva Lolo ane nau whakahoko ane pō. We would like to acknowledge our sponsors for this year's pageant. Our major sponsors, Ministry of Tourism, Puataukanave Hotel, the Aloha Restaurant, Vava'u Lahi Sports Bar, Brandon Bayer Construction USA, Albert Gottenbale Trading, A&A Retailer Store, Whakofonga Whalealea, Vava'u Tahanima, Honorable Samiu Kuita Vaipulu, MBF Bank, Lupetea Apartment, Same Restaurant, Motor Parts and Seascape Adventures, JW Hardware, Louis Charters Vava'u, Kalapu Layone o Neiafu, Mama Joe, Mary Che, Shop Online, Australia, Whakato Mafi Finance, Ramona Cottonbale, Universal Pharmacy and Clinic, BSB Bank, Blue Lagoon, TCC, Fresh Tonga Services, LL Trading, Otolangiwaka Gas Station, Pacific Timber Limited, and the other sponsors, Bongi Gas Station, Chao Hing Guo, Lily Store, Alim Hotel, Pamoy Ministry of Economic and Trades. Kataki katao paspasi mai ay ngahi kautaha, ngahi businessi, nina whakapaanga tokon, yung whakapaanga ay Vava'u Heilala o e tauni. Kautoe whawhepe ay kulupu Floso ay funga sayone, kinau te lava mai o whakahoko haki whakameite, lo tonga tau kei talitari pe ki he teu ai whanau ki he nau raki Vava'u ki he whiawhini. Malo. Kata ke tau paspasi mai e ki whanau koe ni. Mau te ki unat peki mu. Unat peki mu, mo gagahre mu.
Ko kore atu DJ, taha te hatau fansi, mini sik me heni ko mau, ai te teo, ai Island Creation, ka te tau hoko atu lena, ki te au ko ia malo. Ata, ni maa ki tau fansi. O kaso soy taulanga, puatale fusi whakapo o kamoela. Ilane kia funga lelea, mete anga o e palo palema, tau keisi ueri e misa o e tau tanaka. Lolo kukia loto Neiafu, mea ele masi e kumanatu. Ele fai na fia matalatea, kala kala noa e poha hau, o taunga sinoa no ngangatu, tuke tanga ia oha kau tanga ta folau. Isa e funga veina ngana lanu katake i o tumapa, whakatua whanu koe tau wha anga ia e kakala. Anga ia fie tangata, atau te taki ama mataki e kaulanga. Te kipuna ki e una fuko puna, o kanunu ai halata ufa, te maki whakai ki e hala, una si ano whauna. O whakame ao hei kātoula, isa e ko whakamatunga, ai sola moe pulangi moa whine kai muna. E tau hake ange ki whakatau no, pea tau e mai e halali lotau, e tau halapala ki o wakai angu whewhe. A tiko ila moe hotele, Fefene Vava'u Heilala, e kua mataki au ki e whakatete. E kisa e funga meinga, lana lanu kakake i o tumapa, whakatua whanu koe tau whaanga ia e kakala. Oua noe na koe tupu anga whai anga ia e fie tangata, ai tau e taki ama mataki e taulanga. Ko piutaria DJ, malo DJ, ko tui pe ko mau e kau pine moi ke whaari ari ai nima mea o nā ngahi whae e whiawhini. Tā kou kore ke matanga ke mou te teo mai ke paspasi e tau kau whiau hi. Without further ado, ladies and gentlemen, please welcome on stage contestant number 1 with their island creation of choice, Miss Ta'alo Bar and Restaurant, Gabriela Maria Augustina Mailangi. O kutala noa e he historia o Tonga ai tupuanga o e akau koe niu. Me he taahine ko ia kohina. O kutaku tokua koe akau koe niu, koe akau ia o e mo ui i Tongani. Koe ui, koe where aonga o e konga kotoa o e niu, me he lau, ki he fua, ki he sino, pea mohono kotoa. O kune fua ki e mea kai, whare, ma whana, pea moe maluanga, ma ae kakai. O kune toi hoko pe whoki, ko ha mauanga paanga, me he ngai mea whakamea, o kungaongi me iai. I he pōni, o kuwhiri mai iai, e he Miss Ta'alo Bar and Restaurant,
e lawe a kau o e mo'ui ke hoko ko hono teunga i Island Creation. O whakaaanga i e muka o e niu i he kotoa hono teunga. Ke whakafofonga i atu ai kei whine mui ai whine muimi pe amo ene kei tupu hake. I hono ulu o kune sei aki ha whakalose o e muka i niu. Ke lalanga ha whakakaukau o e kei whine mui ai toko tahani. Pe a koe lose ia o e ta alo bar and restaurant. Ko hono konga ki orunga, ko hatapa i ngatu hina ia ke whakafofongai ai maa ai whine muini. Pe a oku whakatapa aki ia ai muka ai pe o e lau o e niu. Ke hoko ko hono teu teu. Ko hono konga ki lalo, ko halalanga ia e ne whanga whae me he alo i talau. Ko whaka ilonga o e ngā ue whakataha mo e ua ngā taha o e Tonga. Ko hono besa, ko hatoe bilohi pe ia o e lai muka o e niu, ke whakalose, ke hoko, ko a whakamanatu ki a te ia. Ai ngā ue hono ni mā, pea mo e ngāhi ngawha, mo e whatongia o e whine mui Tonga. Ko hono sū, ko e kako ia e ne whae, ke whakafofongai hono ngawha whaka e whae. E ne ohi, e ne tamā, ke lue mahupe i he tuunga, tāau mo maa o e whine mui Tonga. Ka taki, ka tau pasi i mai, Miss the Halaevalu Restaurant, Gabriela Maria Augustina Mailangi. Thank you, contestant number 1. Koe tau whawhawhonga whikaua. Koe Miss Brandon Bayer, Construction USA. Miss Lydia Fabiana Taupo'o. Koe Teunga Island Creation o Lydia Fabiana Taupo'o. Koe Teunga Kakato. Koe tufunga mea kotoa ia ke whakakakato ngai ngāri whakakaukau ko ou ai whewhine o Polinisia. O kuiai ai kofu mohonoleta. Su, Vesa, Mama, Kahoa, Hau, Sei, Kato, Mohonoi. Koe te wani o kutuithio ai muka i lau niu mata, mo e muka i lau niu na e haka. Koe lau niu ne tāna ia e he ene whanga whae tangata, te hae ia he kau whewhine o i tua koloa. O haka kai tawaki, mata hono toinga, i he lawa neone masani o e pei o e malata. Na e haka e muka pe a hiko o whakamomoa i Neiafu tahi, pe a whake te puaka o hangeto whe ko hono ngahi o i pie pe a toki lawanga. Na e ave ia o lalanga e he ne whanakui, me i he otu langi, mo i paki mo i toki. Pe o mia o sia e he kau whewhine, o i hala tohi loto, ko hono hiki whakamau i hapot whetau. Ne toki whi, pe a ka kolufa e tapa mate o e mukari he te wani, he koe te uma tau whatuma motua, ai whewhine o i whatawhata nā whana. Ko i kako whakapeke peka o i mukari niu, o whakawhanofono aki ai te uma, pe a pēru hano ngahi matala i ose, ke hoa mo e tāu o i kuonga. Ne pēru mo ngahi whetuku aki ai muka, mata mo i muka haka. Ke tui whio he koe lanu ia o i maka. Ko homo le tā ne pēru whakanakelo, ai muka mata, pe a fungani aki hono ngahi matala, ke hange hakakala hikoa. Ko hono kahoa koe ngahi whetuku, ko e whakakapasa ia e wholau ai kai wai Tonga,
e te teu, pia mahono a whei, he ko whakatai te ia e koto, tau kei a se tine Tonga. Isa, ke fia, pia halatu aniu, ki te au Heilala Festivalo, ai Lolo a Halaevalu. E whihi mohono i, ke whakamani aki me i otu mohe o ki fo i takenga toto, pia hake ki fungasia, pia mohono mama ke se tapaki, o ka se tau laki mo whalau ega, o whaa ko whiemi a. Mo wafka si mai, Miss PD Construction USA, Lydia Fabiana Taufo. Thank you, contestant number 2. Next contestant to showcase her island creation of choice is contestant number 3. Welcome, Miss Ministry of Tourism, Vava'u. Sofron Cosmios Unaloto Kiemerino Latu. Our guest of honor, honorable judges, ladies and gentlemen, please allow me to introduce myself and my island creation. Coconut is a tree of life, but tonight we use leaves to showcase a piece of art. It was made and woven from my humble islands of Hunga, Halamangauno, and Sinai. On top of my head are birds made from coconut leaves. That represents one of the rare species of birds named hengehenga that are only found in one of our tourist attractions here in Vava'u, Mount Dalau. It is ours to preserve our natural resources. On my chest is a butterfly that represents the beautiful paradise of Vava'u. The nature of a butterfly is colorful, attractive, and humble. That is who we are. The white leaves are a color of pureness, and green is our land, pure, clean of our beautiful island. Inside of my first creation is also coconut leaves that were boiled and woven in different types of weaves and knots. The knots refer to our differences in ministries, differences in roles, differences in ideas. By weaving them together, they will become a strong government, a strong island. United we stand as a better Vava'u and a better kingdom of Tonga, of Atu. Kataki tau pasi mai. Contestant number 3, Miss Ministry of Tourism, Safron Cosmios Unaloto Kiemerino Latu. Thank you so much, contestant number 3. Our last contestant for island creation, Miss Vava'u Sports Bar. Miss Tiare Latanoa Italafumani Kuku Tukitoa. Okaspasi mai. Contestant number 4. Final contestant or an island creation of choice. Kohokuteunga island creation of Lahi and Hemuka Iniu. La Iniu Momoa, the La Iniu Lanmata. Kohokuteunga, Okuyari Lanu Etol, Koilanu Hinehina,
ke he lang ni ulan mata. Pe koe lanu melo. Koe lai ni moa na la lang aki. Ai whanga ki i. Koe te saini e te unga Island Creation o Miss Tiare la tanoa talafungani kuku tuki toa. Koe whakatai pe ia ke whotonga oi cocktail dress. Ke whakamani aki ke cocktail party ai princesi o Britania Lahi. Ko hoku te ngā, pia mo hoku ulu o au ki hoku su. Ko ngā hiko toa ia, me he muka iniu. Lau iniu moa. Pia mo e lau iniu lanu mata. Mo pasi mai, ai Miss Vava'u Sports Bar. Thank you, Miss Vava'u Sports Bar. That's contestant number 4. Tau paspasi mai e whanau i lava ai parade for ya. Now I would like to invite all of them, the 4 contestants, back on stage one last time. Ke toi wakai fra osi mai ki ai e kau fra mau, pe a moe matanga. O kore atu ki he kau pine mui e tofa, mau toi lava mai pe ke funga Stacy whaka osi. Ka taki e tau paspasi mai ai Miss Te Arapa and Restaurant. Contestant number 1. Contestant number 2, Miss PP Construction, USA. Contestant number 3, Miss Ministry of Tourism. Mau pas-pas mai. And the last contestant, contestant number 4, Miss Vava'u Lahi Sports Bar. Haweng mo tau kainga, fe ke tau toi pasi-pasi, ai whaahinga. Tau toi pasi-pasi, ai whaahinga, o kui kai ke nau asimai ki mua. Ka koki nau tolu na nau whahoko ai ngau e lahi au pito. Ki hono whakakau kaui, pa mohono whako tuu. Ai ngahi ilo fo ou, e teunga e whanau ngahi me lau niu, o nau whaka ari i he whiawhini. Tau paspasi mai ai ngahi wha e, koe ngahi tokoni ko tau pene whahoko, ke teunga o whanau. Thank you, ladies. They are absolutely beautiful. Whaka ofa e kua Vava'u. Staila kehe. Ai ngahi ilo, ai Lolo a Halaevalu. Whalangilangi, haweki mo tau kainga. Ko e kakato ia ai whiauhi uluaki ai kau whine mui e toko whako e ni. Ai ane nau wempa ki he Miss Island Creation, ki he Heilala o e tahu ni. Whamaloa tai pe ki he ekisea kau whamau. Pea pehe ki hunga atita, pea mo e kau whamau i he ngā ue o whakahoko. E whamau opo ai whiauhi uluaki o e whiawhini. Kataki katau toi paspasi anga kau whakamau kua lava e nau ngau e ke uraki whiauhi o e whiawhini. Malo au pito. Ki mua pia tau hoko ki he whakameite me he grupu fungasai o ne. O kou toi fie whakamalo ia pia ngahi tokoni ko tau pe kua umai malava ai Whiauhi, Vava'u Heilala Festival ki he wanoa wafa. Our major sponsors
Ministry of Tourism, Puataukanave Hotel, the Aloban Restaurant, Vava'u Lahi Sports Bar, Brendan Bayer Construction USA, Albert Gutenberg Trading, A&A Retailer Store, Whaawafonga Whalearea, Vava'u Tanima, Honorable Samuel Koita Vaipulu, ka ko e whawhi whakalangi-langi o tātua ngani. MBF Bank, Lupetea Apartment, Same Restaurant, Motor Parts and Seascape Adventures, JW Hardware, Louis Charters, Vava'u, Kalapu Layone o Neiafu, Mama Joe Mary J, Shop Online, Australia, Whakato Mafi Finance, Ramona Gutenberg, Universal Pharmacy and Clinic, BSP Bank, Blue Lagoon, TCC, Fresh Tonga Services, LL Trading, Utulangi Waka Care Station, Pacific Timber Limited, Okoleketau. Whawhi ai Grupo Flosau, ai Funga Sayone, ke nau lawa mai o whaiha ki whameite, ki e whawhalanglangi pia moe matanga, ki mua pia tautoki hoko atu ki he whiauhi honoa, aia ko e whiauhi tau olunga. Kata tau paspasi mai ai Grupo Funga Sayone o le matu a, Siasi Wesiliana.
malo Lahi ke kluku soko ni pia me funga sa o sayone pia mo nau makong nau kamafana i pia fakesia i pia tolu he poni. Ko le atu ki he TJ, ko hui ko he taimini Lolo Tonga ke tongi e kau fine mui, ka whakakato e te aui e tau olonga. Ko le atu tāmai te hanga hifasi e tau langa, pia ngoe Lolo mo whakawhata mawhana, pia ata atu ke mo whaaunga e tau whasi, whawelewela o tantari atu, ai tau olonga he poni, malo.
Whamalo Lahi atu DJ. Ko pau peketa e fasi e taulanga kai fia e Vava'u kotoa. Ko kore heni ki he tau tupu koni ka me sunga sayone ke nau lava mai ke nau toi whahoko atu pe nau item ko uhi ke whaholo pe e poni malo.
grupo tautupu fungasayone, malo e whaila. Guest of honor, ladies and gentlemen, we now continue on to the final category for this evening, which is the Kaualunga competition. Ki mua pe tau hoko ke whiau I hono ua, o ko whie whawhelo aki atu ai kau whamau, ki he whiau hi koe ni. O whamore more pe koe eiti sea, o kau whamau, pe a moiongo ātita, nei o si whahoko atu ai whawhelo aki ane nai, ko ki nau toru pe ia. I now introduce to you the panel of judges for the Taualunga competition. Whamau Uluaki, Mrs. Sulia, Elisabeth Sulia, Tukutupunga Liki Liki. Ka Sulia, koe whaiako mā Lolo ai pule anga, pea koe punake ni mei tuane ki vale. Na he whaanga we aki e he potu ngā au e taki mamata I he polo kalama ako tau olunga. Ka taki ka tau paspasi mai a Sulia Liki Liki. Ko e whamau hono wa, ko Mrs. Pauline Siale. Ka taki mo paspasi mai a Pauline. Ko Pauline ko e puleia, pe ko e trotahaya o ana ai utulangi waka ke station. Ko e whakamau lewa hono tolu, Mr. Lee College Whaleola. Ko Lee ko e tale kita musika, o kulawa lele e whau, whakawhasi, pea mo e whakahaka. Ko e punake ni mei loto Neiafu. Pea oku ngawe aki e pot ngawe tak mamata, ali I he ngahi polo kalama ako Taualunga, pea ko e puleia I he ofisi o e whakafofonga Vava'u tahanima. Ka taki ka tau to e paspasi mai ai kau whamau, te nau whamau I ai whiau hi Taualunga I e whiawhini. Our next category is the Taualunga competition. This competition is one of the popular events during every Heilala festival. It is a style of dance that is unique in its own. Taualunga is a classic solo dance and an ideal occasion to see our culture and heritage depicted in the dance. Tonight's Taualunga competition is sponsored by Kalapula o Neiafu, A&A Retailer Store, and the Vava'u Heilala Committee. Ka taki ka tau paspasi mai ai kau sponsor ki e whiau hi Taualunga o e whiawhini. Ka taki whamolmole ka kau tāmea, mo e kau hiwa ko hono whakawhelo aki pe ai whine mui, pea mo lava mai lewa ke funga Stacy. And so, ladies and gentlemen, let's welcome on stage contestant number 1, Mr. Alaba and Restaurant, Gabriela Maria Augustina Mailangi. Katak mo paspasi mai ai kau tāmea, ai Mr. Alaba and Restaurant. Bo pas mai Vava'u, Tali Mr. Alaban Restaurant. Gabriela Maria Augustina Mailangi. Ko e te unga Taualunga o Miss Gabriela Maria Augustina Mailangi.
na e ngāhui ia me he ngatu tā uli. Koe kupesi ne ngāwe aki ki hono koka i koe kumi uli. Koe koka anga eni ene whangawha me he hala malu malu o talau. Pea koe kupesi na e tu ia me he funga manono. Pea pā koka mo wali uli i aho matafolau. Ke siofia e hake mo e hifo ai sola. Koe teu o e teu ngā na e kako whekainaki e hono whanga me hikitanga me he matapā o whatunga koa. Aki ai kie pea pelu whakamātei. O tā aki e kupesi o e toke lau wheretoa. Isa, o kfungani aki ai ngāhi mata o e niu. Na e omia e ne whanga whae tangata me he whae niu o tā lau whanga. Pea toki, moto aki e lau iki e. Aia na e lose ia e ene whanga pui me veita talo mo e wharekai taalo i loto Puataukanave. Ko hono pule oto, koe toenga eni e finanga e ni whanga whae me i tua palasi whanga tongo. Mo hono kakala o pukei uru alo. Na e tauhi pe i whata ke kahoa hataimi o e matangi mā whanga. Me tau olunga i hapo tatala. Ko hono no o loto koe whi mo e nawe ia me he fu umoli o fie tui. Pea hai ki ai mo hono besa. Nima mo e vae me i loto ka meri mo e hala ngatu o kuini. Oka whakahawe ki funga vou mo e taulanga Vava'u. Ko hono teki o whakatū ia he holo Puataukanave he maalarini. Koe whakaapa ki he o wau mo hono whakatete. Toki mahua mo hono miri. Koe whakatoka Lolo ia na e lote mei he kolo tau i wheretoa. Ke whaka mani aki he koe mo oni pe ai where hono kautoa. Koe lanu hono te ngā, koe lanu whakatonga mo oni ia. Ae o kulau kau aki e whewhine mea a o wharehanga. Ko hono whasi tau olonga, koe taulanga Vava'u o whatu. Ka taki, ka tau toe pasi mai, Miss ka alopa and restaurant with the Taualunga performance.
kautamea. Mo toi pasi mai, misi ta alala and restaurant. Mo pasi mai, kautamea yang hikalaku layone. Kalian DJ dah ada tahu pasti, pada tahu kuat lagi Contestant number 2, Malo. Mau pasti mai, pertama second contestant, kami kami mana saleti. Mau pasti mai, agak kami I miss Brandon Car Construction USA. Contestant number 2, Miss Brandon Car Construction USA, Miss Lydia Fabiana Tafo. Kadema Tawalunga, Kadei Tawalunga, o Miss Lydia Fabiana Tafo. Na ngawi pelia pia meihe, saka kena pasi,
Moi mani loto ai se fine o wharehaha. Nā ngāwi ai te mani ka meia lau i wheta aki maa. Nā i whamolu ia me he kau se fine o i tau na ite o la paha. Ne whakolau mai o tu uta he taulanga Puataukanave. Moi Lolo manga Halaevalu o Lolo a Halaevalu. Koe te ngā, koe pako. O ku ngāwi aki i he whaunga kehe. He koe tala o se fine tau alunga o Vava'u ke saisi o pako pe kai tala noa kono mahuinga. Koe tonga ki alunga o e te ngā o ku fungani pako pe a pelu hono lau e he kau whewhine o Neiafu tahi. Koe toke lau wheretoa ngā eua. O ku whakapipiki ki hano kakei ai ngā ahi Palataisi Heilala na i pelu me he lau o i pako pe fungani pako. Koe whakamanatu ai pelu mo i tōli Heilala e ne whanga kui kuna o tatoka o te mohe te a mo i funga sia. Ko hono sisi, koe sisi pako, kai filohi e he ene ko hono sisi kasa, ke fotu aki i hapo o hakatoanga. Ko hono kahoa whakamoko, koe pako pito i ngalau, koe ako ia ai kau se fine mari o i hala tohi loto. Ko hono teki, koe toenga tofe ia me te whare naue ai Brandon Fire Construction. Ke tuu ko hono helu tau alunga i he matawhanga lidi e la mohono pako o hokei whakalaaina. Koe whakalae hono teunga, koe pēru ia o e fue tuku au kauhala uta. Koe toenga pako me he otulangi nā moala mo e pae o telea. Ko hono Lolo miri, koe utufaki ia e hono whanga mihitanga me i ngana i he taini o kuhuni pe a tofki ai taulanga. Mo paskasi mai, ai Miss Brandon Fire Construction USA. Miss Litia Papiana Taufo'o.
Contestant number 2. Pamalo kia kauhiva o en nasaleti pia mo kolofo. Tau toi paspasi mai Miss PP Construction USA. Pamolmole DJ ta mai pea ki foi fas. Ke teu aki ai contestant number 3. The third contestant to perform Halaevalu is contestant number 3, representing Ministry of Tourism, Safran Cosmias Unaloto Gemelino Latu. Tonga. Tapu moho weiki, boi whaake whalangi oi aho. Tapu moi haa kotoa, o kwaa whakatapua. Ko hoku hingoa, ka Safran Cosmias Unaloto ki he melino lātu. Ko hoku wala ta wolunga. Ko e wheta aki, na e amusi o whakapā. Mo haha whetariaki, e he tutua o e lose o ano iha me he hala mga ono. O puta wani ki ai pulu na e toli me hau matutu o e api ko mata ki fisi me he taulanga whangalei. Me tuki pe a whakataka,
whakatuoni au mise mei maafu mo maha ko mutu o pelu whakataimani ko hono whakahoa takai pe atui kaki ko hano whakamani-mani. Ko hono no oloto koe kafa kuosia whakaniua pe atoe no opona ko hono whakailonga. O kupitoi ngalau aki e kerea momoiki ne to'o hake mei ulu o hila ki tapana. Seuke, koe haukinima oe api ko paya he ofa. Ne hifo aki lewa o hiki whakatau au e hau whano o e i o mata aho. Ai mai ko ana tori he ikai ke ngalo. Seuke, ko hono no o kake i koe whakaholo sio anga. Teu whirihi sinamoni, pe au mirihi ke mooni, he kohoto fungani taia moni. Si a ekuleani, ka ai alaha ko hao ai toi. Oi seuke, kohono teki koe pulu, ne pelu whakahalaua o whakamatala mo whaka fisi aki, ai kerea momoiki o tua manongi. He aku longo kakai, pea longo katoanga, ka kohoto mamana talu mei lua. Iyo, he kohoto ve'e mei he vao nuka. Kohoto lolo whakamoko na elote pea mohi mei he sei o lepuha. Seuke, koe moho koi, moe sinamoni, tui, moe saipalesi, o fio manongi. Pea toki tākai kau ehi mo wakawakai. Saa, pea tapu e kohoto pāle tua o ku tau kakaka. Kohoku fasi tau olunga, koe kano ae noa te. O ku tā mohiwa i atu ia e he leo koula o e wao nuka. Tua o whātu, mes choiose ua noa ua whaa. Whamore mole, tau pasi mai. Mes Minister of Tourism, tau mo ene tau ona.
tawalura. Pamalo atu ki e kautamea le o koula o e wau nuka. Ia mo e poupou po whai i e whiawhini ki e Miss Ministry of Tourism. Malo. Pehepe e hunga ia hutaha pe matapa ia koeni po. Kole atu ki e DJ, kaka mole mole, ka mai pe aki foi fasi, ke ave i aki ai contestant number 3, kai teu mai ai contestant number 4. Our last contestant number 4, Miss Vava'u Lahi Sports Bar, Mokataki o Paspasi Mai. Miss Tiare, Italafungani, Kupu, Tukitoa. Tau olunga whakaosieni, te poni. Koe pasi tawalunga, e whaiange tawalunga ai Miss Vava'u Lahi Sports Bar. Koe tahane mai moa la ako makonua, kui salo te kondolu, koe seyo kafine. Ko hoku kakei tawalunga, o whakatoka ai kie, moi tofua, i he petaaki. O whakatoka ai kie, moi tofua, moi whakaiteia, ai nima mea ai whiwhine Tonga. Ko hoku teki teki, ko e kie ai whakatoka
Mes Vava'u Lahi Sports Bar, te ambo e kauhiwa kalapula ione i e whahako e tawalunga e whiawhini. Pamalo atu ke kauhiwa. Pamalo atu hoki ki he e ki whawhalangilangi. I ho o kei mea heni ke whawhalangilangi i ae polo kalamanu. Hau eki mo tau ka ainga ko e ka kato ia ai whiau hi tau olunga, ai ka whine mui e toko whā, o nau veipa ki he mis tau olunga o e Vava'u Heilala ki he tauni. O ku whie mau pe whoki he eksea pe mo e ka whamau, mo e o atita hataimi, ke whakama opo opo whakalelea ai ola e whiawhini. Ko ia e o ko kore at ke matanga, kore ke DJ hawhasi, tāpa tau whakaau ngai, ai whasi, whakavere vela i e katoanga o e whiawhini o tau tari ai peki he ola. Whamalo atu ke kau whamau o e tau olunga, malo e ngā ue. Kore at ke DJ kene tā mai peha ngai whasi, kai whamau e ngā ue e kau whamau.
Koe ko tau whamaen ki tau mui koe a kuro kalama ia. Kai a ngai paspen ku tāpe ko tau taitari ki mau mai ngau e kau whamau ia. I he tau ki whakau mui mui ia. Kai a koe tāru mai. I mea pia e whāparangangi koe whiwhia waka mawhana. Koe ngā koe kātoanga whiwhia koe ia oe tia whinia. E whoki ki e whamau polisia. Whoki ki i hengi te. Ia e whoki ki e aine misi koe ia koe wahmatoro wahmawhaia. Kune ke e hea te kahuia i he horo koe hotere Puataukanave ia.
whana pe ai matanga nau ki taitari pe ki ola koia oi piau koia oi pia pinia ai pamana te pe poki ai pamakola koia oi pia pinia Tonga ia ale koia ai tau taha tisi koia Tonga mai e tau lai ni telefoni oi nga ke lawa ke pamako polo kalama uike Heilala koia oi tini aia koe e piafi ni hono wa koe tau e piafi whakaosi oi e piafi koia a pongpongi ia pamanata tai pe poke pua patongia le tio pia Vava'u ia pia me he noto Neiafu ia aia koe ngahi whanonga mo ngahi tuaki e pe poki ki e ngai kātoanga e lawa pia ke whamapola hanga tona tu pia pia me he le tio walpetu poini maia o ta tau pia tu kapia tapa o tongani e whamapola hanga tona pia me ia pe poki nau waa koe ke live stream e Puataukanave e whae ma walpetu poini maia Nopo nau fua patongia koi ai. O ngahi katoa ngā koi ngā ke sio mai hongo kai ngā pa mo pāmiri pa me otu muri ki ngahi ata. O ngahi tā koi a oe ngahi ponuani o ngahi whakaopo opa. E pēpok tēne ngahi tā mo ngahi me ata i hongo ngahi api lawa ke mamata mai o mo pāmiri pa me i otu muri. Ke ni o si le tau hongo putuk. Nau mamahe pia me Vava'u e lama ke nau toi sio mai i e whakaopopa koia o Vava'u. He koe tānoa mo e tukuhua koe Palataisi ia o e Pasifiki ia. Koe e tau ke i hokopa te me ngahe pasi kai kare te ke ora koia o e kātoanga koia o e pia pini.
e whawhalangi, pia pehe ke se anga whamau, pia mo e toinga o matanga. Ko mau mai ola e ngau e ka whamau, ki he uluaki category, na whai ki ai e se auhi ai ka whine mui o pōni. Ai a ka island creation. Pia te ma announce atu, i he taimini. Ai mo beniki na mo nofo o tatari mo whakaongo ki ai, o whatatau ke ola ko o mai, pia mei he kauwhamau, pia pehe ki he ongo akita, pia mo sea whakamau he pōni. Ko loto pe ke o whamalongia e kau sponsors. Na nau sponsor a Island Creation ke pōni. Aia na sponsor aia Universal Clinic, ANA Retailer, te mai talaku lai o ne. Ko se awi na kau ati aia e whine mui e toko wha. Koe tolu, third place, te koe second runner-up, ia te auhi Island Creation o pōni. O ku aweia, ki he Miss Ta'alaba and Restaurant, Miss Gabriela Maria Augustina Mailangi. Second place, first runner-up, Days Atai, Okuyaye Mahanga. A tie between Miss Brandon Bayer Construction USA, Pia Moe Miss Vava'u Lahi Sports Bar. Miss Litia Papiema Taufa'o and Miss Tiare Kupu Tukitoa. And the winner for Contemporary Island Creation is Miss Ministry of Tourism. Shukran, gracias, una longa bienvenida Lado. Tata Basmas Mai ki he kawikuna o te auhi Island Creation. Our second category, ko te awi tawalunga. Whamaloia, sponsor a ANA Retailer, Vava'u Heilala Committee, pia mai talapu lai o ne. Wheaui Tawalunga, fourth place, third runner-up, Okuaweia, ki he Miss Brandon Bayer Construction USA, Miss Litia Papiana Taufa'o. The second runner-up, or in third place, is Miss Ta'alaba and Restaurant, Gabriela Maria Augustina Mailangi. Second place, first runner-up, Miss Tawalunga Vava'u Heilala Festival, Wa'ase Wafa. Okuaweia, ki he Miss Vava'u Lahi Sports Bar, Miss Tiare Kupu. And the winner, Miss Tawalunga 2024,
is none other than Miss Ministry of Tourism, Saffron Caspias, Unalata Kinamelina Latu. Tauto e pasi mai, ai kawi kuna, o tau ia fiapini. Amalo atu ki e kau popou. E kai ke tauto e whaloloa ko whawheheni ai taha kau memi pa e komiti Heilala Vava'u. Ka ko e whae ko e ni o kune pou a maupe ai polo kalama ko e ni i e taimi whakahoko ai i he Lolo a Halaevalu. Bala motu ta auwha ke ne whakahoko ai lea whakamalo. Pea hiria te uto e whakawhei pe a whaiwhekau. Maria Salome Latu o siasi ingilani ke ne whakahoko e tau lotu tuku. Tau taritari a bala motu ta auwha pea mo lea whakamalo. Kalo. Pea ko whatapu eni ki he frase whakalangi koe pare mia o Tonga mo Vava'u. Pea kai ngata i ko kore atu ke uhuwhanga he whakatapu ko au whaki he kamatanga. Kai ata mo e pine motu ani ke whai atu ha whamalo. Whamalo atu frase whakalangi. Ko hia koe ho mea fuoloa heni o whakakoloa ai katoanga pirimisi a Vava'u. Ua ko whamalo atu whamao polisi. Pea pehe ke toenga o i kau whamao hono kotoa. Whamao atu potiheni ki he ongo e tita. Pehe whamalo ki he tare kita mea mai me Tonga ei. Moi toenga de kau ngawe me potu ngawe tak mamata atona. Whamalo mamahe potiheni ke kau pine mui o kunau pato kilalo. Ka nau loto toa. Ke nau tu'u mai o tu'u aki a Vava'u Lahi. Whamalo ati o mou ngahi mātua i nau loto ati ke tukuange mai ki mautolo. O pikai ko me a whai ngofua. Pepok e whamalo heni i e Palestini ai komiti a Vava'u ni pe moi komiti i o mou loto toa neongo hono kupae ai kina ki tau tolu. Ka ko tau sio ki tau tolu ke lawahe poni. Te ai ke whakaos te brea poni e ki minista lao. Nai mea ange he motu a pārangi ko motu a muri ko ne launga me pehe e ia ko polisi au. Ko e hanga e fine motu a Vava'u ni o hupanga whakatapu o ia. Pea ko ne launga i mai ia ko e tā. Ko ni he nai mea i o te mai a mohono waipi, pea ko hange kanaka ke, e mea i fine motu ahe i o te kai tuku e Vava'u ni. Ko ia ko kore atu ka polisi, toanga e fine mātu a Vava'u ni ka toanga peheni. Oku iai pe hono hua, pea kai tono ngata ana. Hoa, ko kore atu heni ke kau popo. Mauloto to ka mauloto Lahi. Ai ke tau fia he ko weekend ke tau fia. Ko tau fonua o kuai no rea. Ko fonua me ko mahanga. Ka ko tau pirimisi a tau tolu. Ko hai pe ua ki ka te tau mahanga ko to pe ki tau tolu ke mo fia. Ko ve ke mai ke pra o se tau mea ya pongpongina pe tau kau pata. Tuku ke e ki ke ne whakakato e tau ta e a u. Pea kuia e o whalahi atu me komiti ki a te mautolu hono kotoa pe. O whaat ko ki heni ki he taki, ko tu ngawe taki mamata a Vava'u, ka umaa e ne kau ngawe, he ngawe Lahi, ko lava. Ponia ko osia. Toi pea pongpong e mo mea mai ke tau hulo hula, ka e lava ho tau ike ngatarea. Whaat. Whamalo atu ki e lea whamalo, ka taki ko whawhi e na whaiwhikau, Maria
Salome ratu ke whamore o whaoseang e tau katoanga. Tua ofa, ko lata mai kai mana lau fa Fiona. Ko fia ka ko fia amaloto ye koko en. Mata tawat. Ko lama e patomia. Tuipe e tamai, lang ia Fiona. Wa fio mai. Ma loto nga tare niti whakaupofa whana uko mamata e koko eni. Koe kore pe o alofa po mai hata puak whakapulupulu aki. Hai pare mia. Sani wai pulu. Tabe ke whakuponga pureanga kau maa kau whakase mo potu ngā ue taki mamata o Vava'u la. Koe Palataisi e mi. Hoi, a Vava'u la. Papulupulu aki nau tolu hakeresi mo ataku aki. Pea moho kakai e koko eni. Ma mauka mātuku. Ma mātuku pe mo e a Fiona. Ke hifo mai o la maari e. O tāke kina ki mātou. A koe merino ae o tua Lahi ake he i loko toa pe. Tūke mau o mau loto o mau atamai e ofa ae o tua. Na e pou mai i hono a loko sisu karaisi. Koe tā puaka ae o tua mas. Koe tā mai. Moe alo pia moe lau maari e maanion. A fio ae ne alo ofa. Hape whakalangi e pare mia. Kaunga mau tolo no katoa pe. Kakai o whanua, pe wana hiki, kai whai pe o tae ngata. Amen. Whamalo atu ki whai whekau e lawa e tau lotu tuku. Whamalo pe ki kaunga au e koia e fuafatongia koia o e whiawhinia. Whamalo ki a aripate kisina, pe hoki ki a i tene o tukolo. Pe me he TCC. Koe ngā koe fuafatongia a mawhana pia mō lahi koe a oia ahoni. Aia koe toe tau e whiawhi tolu, pia lawarere ia e uke Heilala koe a o e mahe whanua Vava'u ia. Koe ai keke toe whanolo, whamalo heni ki a Aipate Kisina ke pe foka i tēne. Good night everyone. Live stream, me pe foki ia te wita Filipe ia pe me le tio e pa e ma walpitu po i ma. Oia, tau foki ni ki e Vilani House, tau e ngahi patongia koia o e Fiafinia, pe foki ki e live stream, pe pai patongia ia pe me e holo koia o e hotel e Puataukanave me o Vava'u o Fat malo.